Kurumzari, Miang Tabris Mutaram Ochari, Nasimaru Pauda, Manipur Sangai Festival, Magi Kumega Loina Luisin Cray. Tongan Mama Pamani than Nupa Amaganupi Amaga Halamle. Amadi, Maram Kanguki Nat Sakta Mamadi Mamanga de Gilaser Passing documentation Toba Hori, Ate Kangup Sing Natam Zeningai Oiri, Mapunga Pau Pizari. Manipur Sagagi Tourism Department Sinduna Tonga Thorum Kayagaloina Tasi Kumatoi Chatarakiba Manipur Sangai Festival English Tarani Masi Vega Chandra Open Air Theatre the Luisin Cray Luisin Bagi Thoromda Manipuri Governor Gurbajan Jagat Chief Minister Okram Ibobi Chief Secretary DS Punia DGP Y Joy Kumar Susaruyaki Festival Asigamadi Lenana Manipur Sagagi Planning Department Putopa Table Copy Book Amasu release Tauki Governor Gurbajan Jagana Manipuri Fazaba Amasung Potential Kayadagi Law and Order Asina Henama Palam the Sakangai, Fataba Pausina, Afabadagi, Hena Yang Sandoi, Masina Maram Oiduna, Lam Koibisina, Kudong Tiba, Naninda Badagi, State Asida Lakning Day, Asigumbat negative over Pibum Asidagi Kohanaba Sakar, Amasung Manipur Miam Puna Honam in Nagadabani, Ekoi Kudimaki Marakta Isu Karada, Kena Baledam Bayai, Adumapu, Nat Kichanabi, Luinana, Pangtoliva Festival Asidi, Ekoi Pumnamaki, Amatani, Haiki, Festival Asigi Saruama Oina Pangtokiba International Polo da Saruk Yakiba Mapalam Gimusina, Kangzai Bumbu, Heritage Site Ama Oina, Tamaningbagi Apamba, Fondoklamki, Masibu Tabo Oina, Pangtok Nanaba Manipur Sakar Amasung Bharat Sakarna, Hona Haningi, Haiki. I take this opportunity today to pay my regards and recognize the great contribution of our ancestors who from the last many centuries have passed from generation to generation the wonderful attributes of Manipuri culture, whether it is in the field of dance or in painting or in the theatre or in the martial arts or in sports. Most of us know that polo or modern polo as we know it today has also started from Manipur, and it was the British who took it from here to other parts of the world. Chief Minister Okram Ibobina Lamdamasida Mapagilam Koiba Singponing Jinsinaba Kongjom Kaina Amasung Keba Jingda Integrated Mega Tourist Circuit Sananaba Detailed Project Report Bharat Sarkar Tourism Ministry da Pisinkre Ruinana Atopa Integrated Destination Project Mapangi Report Su Pisinkre Mahabali Amasung Govindaji Temple Semjinanaba North Eastern Council da Project Report Thakre State Asigi Law and Order Gi Fibam Asi Fagalak Trabadi Tourist Ki Ladybug Potential Sing Ekoina Kanaba Lobang Loi Lamdamasida Malimgi Lam Koibasingi Mapamama Oinanaba Eko Kudimana Hana Minarasi Haiki. State ki law and order gi Pibamasi Hagatrabadi Ekoigi Sauraba tourist potential Ase Lobungamdana Lehorgani Haibasi Ekoina Kongdok Saningi Shanti Tamleva Tamnava Honabada Ekoi Punamaki Taudanglay Tourism Ase Ekoigi resourcing Amadi natural heritage Ngakna Tabak Piyong Amba Amadi Sakatpa Purapang Amba Amata Nairba sector Amani Maramasina Ayhabna Mapamasida Tiliba Unamakta Hingsha Dagi Lam Toktuna Manipuru Santi Laiba Tourist Destination Ama Oinanaba Project Tawinanaba Apil Tawja Tauramasi Saru Ama Oina Tonga Tonga Ban Nat Amadi Mayi Kumaisu Pangtoke Ngasi Thawal amasung Iroisemba Langol Lambida Nupa Amaga Nupi Amaga Sakangdabasina Halamle Ngasi Puntaruka Minikuntarum Chapamatamda Thawal District Manung Janba Thawal Nunangkong Jaban Tabi Lampak Manake Canal Amada Masakangdabasina Hama Nomina Kaptuna Hatlaga Tamlambadagi Police na Lokolaga Rim Smoke Tamkre Lakirabamio Edudi Yanglem Nanau Jay Kuntra Apopa Basanta Thawal Wamatabadagini Mark Thawal Sepi Konangkong da Cement Har Amadi Gas Yoli Hairi Maki Manatagi 9mm pistol Amasu police recover Taukre Taudo Sigi Mayuta Miamna JSC Amasem Galoina Mihapasing Putona Badavi Taureduna
इम्फाल मोरे लंबी थिंबगी खोंजंग चंगसिंख्रे अथिंग थुगाइदुना लापा गाड़ी कया खोइसांगनरबा मियामना थुगाइख्रे सरकार मिहाटपसिंग अदु हयेंग फाउबी मनंगदा पुथोगदबनी मिहाट असि करी मरमगी चथरिबनो मिहाटपसिंग पुथोकत्रबा फाउबा असि हक्चांग लौरोय हाइरि लेखिद्रबगी लोइना बिना महाक ngasi ayu anganbada yumdagi thokibani hairi दुकान थोपैने थोगरे बाबा थोलागा तालेसागी दु खरना थोगे ग्यास की तौना बैसु बाबा थोलागा फोन कनो तौरगे अयाना थोगे दुगो मोइ सिगी मोइना उजि कबान्दोना मोइना कौरैजे सिगी जना गैगा चलगा वादु सिनी सिनी दो हाइरुजे ना हाइरमगा गाड़ी थोदो थोकिबने नंग तुम बोलो अदुवा मोइना हारबो सजिगो नाइरमने अमरोमदा लांगोल गेम विलेज जोन 1 की इरोई सेंबा चिंगी लमदेंग ताबा लंबी की नाकलदा नुपीगे असिब हकचांग अमन लेरमले येंगमुदा चही निफुरोम की लेंगा ओइगनी हाइरी महाकी ngaksamda अथौबा पोसक अमना लेंदुना हाटपा मानबगी मफम लेरमी मैजिस्ट्रेट याउना फोरेंसिक साइंस की कांगबु अमना थौदो थोफमदा लाक्तुना थिजिलबा मतुंगदा असिब हकचांग अदु लमफेल पुलिस न लखलगा मसममिंग खंगदोंनाबा रिम्स की मोक्ता थमख्रे मरांग कांगलुक मौसादगी लेजरप पोलम हौरफम अमदी इतिहास का मरी लेनबा मफम सिंह जगोय अमदी फोक सॉन्ग सिंह डॉक्यूमेंटेशन दव हौरे मौसागे पुंसी महिंग अमसुंग चैनलोन चसिंग मांगहंदनबा ओहनबा असि लमदमसित खुंदारिबा अतै येलहोमी कांगलुप सिंहना तमजनिंगाय ओइरी हिरमसकी मतंगदा पाउदम अमा मराम स्टूडेंट यूनियन अमसुंग मरालुई कराली मई सिजोइकांग सिंदुना था सिगी तांग कुद्रेतगी कुमापन फावा एन आउटरीच टू हिस्टोरिकल विलोंग एन मराम खुलेन कोवा प्रोग्राम अमा पांगथोकी प्रोग्राम अबदुदा इम्फाल लगी चटपा पाउमी कांबु अमसु सरुक याकी प्रोग्राम अदुगी मरुओइबा सक्तमना मराम जातिगी ममांगैदिगी लेजरपा फोक सॉन्ग नाट कल्चर अमदी युमलै करे कुमना थिजिंदुना रिकॉर्डिंग अमसुंग डॉक्यूमेंटेशन गी थबक पांगथोकपनी मरामगी खुंजासिंगना फोंदोरकपगी मतुंगिना मराम जातिगी खुनुंग इसै असे आइबो ओइना लैबा नते चिनबुंग ओइना लैबनी खुनुंग इसै असे लाइनिंग लाइसोन थौदो वाथोक अमदी पुंसी महिंगा तना थानाबा यादबा मरी लैनै लौबा युम साबा मिसी मिना लोंग कैहोंबा अमदी पाखंग लैसाबिगी नुंसी नुंगोनगी तोंगान तोंगानबा इसै मखल सिन लै थौरंग मरी लैनना चीफ ऑफ द मराम ओइरिबा साजोंग नामना फोंदोरपदा नाटके ओबा थौदो वाथोक क्यादा ngasisu मरामगी खुनुंग इसै सकनरी अदुबो मतंगी कल्लबा इचेलना हुमजिल्लपदगी मराम जातिगी महोक्सादगी चनरपा लंबी असिदा अचौबा चैथेंग पीरे मराम जातिगी इपाइपुसिंगना ngaktuना थमलंबा चनबरिसिंग असे ngasisu ngaktuना थमनबा होनरी हदक नहासिंगना नाट सक्तमगी चनबरिसिंग लीदुना थमनबा पाइखलपा थबा असे अफब खोंथांग अमनि हाइखे खुल्लसिदा लेरिबा अरिबा युमबदी युमलै कैरे ngasiगी नहा कयाना पामनदबा फावले अदुबो मरामगी ओइनदी खुलापगी युम असे पंग हेक साबा याबा नते साबा मतमदजु खुंजासिंगना सरुक यादुना सागदबनी हाइबगी चनबी लै लोइसिनबसु नुमित हुमनिगी मनुंगदा लोइसिनगदबनी खुंजासिंगी मनुंगदा लमहेन तुहेन ममियो यावलबदी विलेज अथॉरिटीना कस्टमरी लोगी मतुंगिना वरक वातेमगी थबक चथै नाट की ओइबा थबक थरमसिंगदा चनबी ओइना फिजत फिरोल सेट चारबसु वेस्टर्न कल्चर न कन हुमजिलपा असिना मतम खरगी तुंगदा खुनुंग इसै अमदी चनलोन चतसिंग असे मांगखिगद्रा हाइबगी मिपाइबो फावि हाइनासु सेरोंग नामना मखा ताना फोंदोरके पामुइसिंगी खोंगचत अदुदा मराम खुलेंदा लैरिबा हिस्टोरिकल प्लेस अमा ओइरिबा सराकिलुंग द ग्रेवयार्ड ऑफ अफौ राइतांगलुंगी निंगसिंग खुबमदा चतके मराम जातिना मई अमसुंग नुंगसित के अकनबा शक्ति लै हाइना ngasi फाव थाजनरे निंगसिंग खुबम असिगी मना नंगना लैबा सुरुंग मानबा खुन खुरुंग कोबा मफम अमसु लेरंबा पाउमिसिंगना थेंगनके मफम असे मराम जातिना सा लानगी मतमदा सिनरमनि हाइना थाजनरे खोंगचत अदुगी मतंगदा MKS की प्रेसिडेंट फुंगदी पी लेलेस्टाइन हाइखिबदा मतंगी होंगलबा अहोंब क्याना जाति असिगी नाट कल्चर कयादा सोइदना सेथेंग पीगने इपु इबेलना थंबिरंबा चनबी क्या असिबु ngakpa हाइबसे ngasi hingliba nahasingi thौदांगनि मरामना टूरिस्ट स्पॉट क्या मरांग काइना लै फोक सॉन्ग सिंगना तौरिबा थबक थवमसिंग अदुवा मरी लैनबा इसै क्या सकले मराम जातिना मखोइगी कल्चर बु ngakतुना थमना होनबदा यूनियन असिना अंगम थौदांग लौगनी अमदी जाति खुदिंगमना इसा इसागी नाट कल्चर ngakना थमनबा थबक पाइखतपा मतम ओइरे हाइबा अपील सु तौखे historical places of the Woilong and Maram clan, which is the historic villages of the Maram tribe. Aduna, in this outreach, we're not only trying to visit the historical places, but we're also trying to document and record some of the folk songs, which we feel, because of this globalization, with the changes of the world, we are tending to lose the values of the tradition and the culture. So with that seriousness in our mind to revive and
for better exploration, this outreach we have undertaken this interview. NG Sanjoy Galoina Pogdam Jaiba Richard and Maram Kule. Laikhidraba lamyanba hizam irabot ki fidam amadi pandam matungina chalabadi lamdam asigi ningtamba amu hanjilakpa yai haina father of the social worker Thonauzam Iboyamna phongdokre wafam asing asi Laikhidraba freedom fighter Thokchom Angogi Laikhidabagi chahi kuntraga taruk mapung farapagi thorom amada mahana haikibani Laikhidraba freedom fighter asigi ming the Semba Memorial Committee na sinduna chingzamai Thokchom lekai Lau Thabam Mandopta pangtokpa thorom aduda Padmasri RK Jaljit hana MP oiramba W Ango amadi senior citizen for society ge president and binoina chingba miyoi sing susaruya ke growth of democratic ideas and political movement in Manipur haibe hiramda khananeneba amasu pangthokpa thorom aduda wanga khibasingna Laikhidraba Thokchom Ango amadi atai freedom fighters singna ningtambagi lanthengda lokhiba thodang metangda singthakhi Thonauzam Iboyamna British na Manipur loksin khraba tungda lamdam asigi praja singda miyot mine kya chathabadagi khangba ngamdaduna lamyan be hizam irabona luchungba miyamgi iho hokhi miyamgi damak khanbada mahak fodit fawba ningtina litkide ngasigi mirolna ngangnariba Purvanchal State Sembagi Matang Churachan Maharaj ke English Chamapan Kuntrama Panda Ayaba Pitokrabani Madu Anisubalanjau Lakiba Amadi Irabot ki Ihona Mai Pahan Kidabani Karigumba Maduna Tabak Waina Pangtholam Labadi Ngasigi Manipur Oidam Dawayai Miyamna Luchungba Irabot ki Pandam Amadi Fidam Induna Chalabadi Mankrabaning Tamba Amuhalakani Habagi Tazaba Fongdoke ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯃꯒ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯁꯥꯗꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯟꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯈꯥ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯩꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜꯗ ꯆꯦꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯖꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣই ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯥꯁꯣꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ North Eastern Freedom Fighter Organization ki President amadi All India Freedom Fighter Organization ki active member Sarungbam Ibohal Singzamai Mayangbam Lekai Laibana ngasi Laikhidabada Manipur Pradesh Congress Committee na awaba phongdokre Luchingba sina Laikhidaba asi Congress Party ki achoba mangjabada natana Manipur amadi Bharat ki oina mention ba ngamnaroidaba achoba mangjabani haina MPCC ki President Gekhangamna Singthakhi Laikhidaba gi imung manungna nanghoriba awabada su saruk yari hairi